راديو دنگی گل دنگی توی هاواتیا جناب نوشارا دودنگ گلدن باش کو درن هجا ایرو ده طباق 2024 شمیه لبروکسل ساعت 11 آمده 12 گودرن هجا منوچین ساعت 12 پیشکش بکن دم دم آزادی ری براپویا بله 4 جنازه گریلن هپگی وی جاستالی نخوشخانه شناخت نسکناندن دولت هاترک 21 حزیران لهرما گندن حمکا پیروس و ملسا ینگریدای الکیا شناخه تفگره داگیرکری ده دستپیکرین تفگره لشکری دوام دکه نوبره گریلو ارتشا داگیرکر آترک ده شرد قومن حتی زنین دی شرد لبجاهی الکی 4 گریلا شهید بون کو یک جوان گریلای جاستالیه هر 4 جنازه نها لمورگا نخوشخانه شرنخینه دو مالباتن جبو تشیز کرنا جنازه زاروکن خود چون شرنخه جبر جنازه نای ناس کرن مالباتن نکارین تشیز زاروکن خواه بکن جبو تستادن جی خوندان لگوره آگاهیان دور پیچه لشکریان لسر هر سه گوندان هجی دوام دکه لشکران نقطه کنترول دانینه کتونو درکتنا گوندان آسنگ دکن بله آسایش عزیز خانه گود به سدان مالباتن ازیدی جپدکی رویان گشتن شنگاله حتی گوتن که فرماندر هزین شنگال قسم ششو حقارت لپیغمبر محمد کریا دادگاه لیکولینن آنینو و بریارا گرتنا قاسم ششو دا پشتی خفتن قاسم ششو یه حقارت لولا اسلام و پیغمبر وکر لمزگتین دهو که اوزاخوی درباره ازیدیان ده خطبه هاتن داین گفلوان هاتا خوارن به هزاران ازیدین لقامپین بدینان دمینن گتن سر و بر خودان شنگال جبوان جه هری بیولیا آسایش ازیدخانیین بسادان مالباتین ازیدین لدوک و زاخویه پیشوازی کرن داخوی نیکدان وها گوتن بسادان مالباتین ازیدین لقامپین دوک و زاخویه بدار زوره دهاتن گرتن و نتشتن وگرین شنگاله جبو خواه جیدی شما پارزن وگریه نواره خواه امجاره کدن جگل خوره ده بیجن شنگال آرامه اولهیه و مسوگره جبر پرووکاسیونا پدکی ایرو به صدام مالبات کامپین باشور تر کرن و بر خودان شنگاله افجی نشان ده گل کامپین پدکی باوله نابینه جهری باوله جی شنگاله و هرمین دبن کنترول خواسریه ریوبریه خواسره و گل ایرو جی نشان ده ایداین پدکین درباره شنگاله ده ببینگه و بر سوا هری رازجی گل بخواده ام آمده نه گلو جواک خواه تمی بپارزین دوی گل ما بزانه شنگال آرامه و پاراستیه دوی جوانین مجی لدیج همو گف و خطرین لسر گل ما آسایش خواه مزن بکن و خدمت جپاراستنا جواک خواه بکن بله جنان استوکولم لدیجی داروکرینه چالاکی کرن کمالگه هجنین آزاد روشل کردستان که جاره پنگاوا جدارکریر ناج جنا آزاد اریدان دست بکرین ده چارچوب پنگاوی ده مجلس جنان آمره لپایتخت استوکولم چالاکی لدرخواستن چالاکی لناوند قربالق استوکولم لسر گل ستورگ پیکات داروکرین جانی دولت ایران و پیکته هاتن شرمزا کرن جنان وینه کسین هاتن داروکرین هلدان به ناور درشمن جنجان آزادی کجار فاشیست خمینی برز کرد هر و بلاوکاتن خواندن و درباره چالاکی دجی سویدی هاتن آگادار کردن و پرسینوان هاتن برسواندن för att bilda arbetarorganisationen Imam Afshari är en av de mest angelägna uppmanar alla aktiva institutioner بلن بر خوابدن وارگشت روسم جودی مخموری نوبت آزادی لمخموری بکومه هفته و ششان دوام دیگه خلک وارگشت روسم جودی مخمور جبیستی تیر ماه 2023 و نوبت آزادی دیگرن و د چالاکی د داخواز شکاندرا تجدید و آزادی فیزیکی ریبر اپو دیگر چالاکی 386 روز لپای خو دهیلا و کومه هفته و ششان چالاکی دور گرتن مراسم دور گرتن جل سازی مالبات شهیدان پیکات کلک سامده بون د سرناو کومه هفته و پنجان دلشین کارا خوینی خواند و هاته گوتن ریبری ما
di zindaneke takekesî de ev 26 sal li ber xwe dide. Ji dîroka heftê tabaxa 2019 ve bi parêzvanê xwe re te hevdîtin negiriye û bûye 5 sal. Ji vê mafê xwe yê hukûqî bêpar maye. Teslîmkarî û bazariyekî qirêj li ser welat, xweza, gel û rêberê me tê sepandin. Tevî kulî girêva İmraliyê di nav çar dîwarin çend metrî de bi tenê ye, mafên herî asayî yên girtîbûnê jî jêrê nayê dayîn û şertên mirinê li ser tê meşandin jî rêberê me li ber xwe dide. Bi teqîna fîşeka yekemîn dengê çanda gelek qedîm xurttir û geştir bû. Çirûskan Amloya Qilêjê çaranû sar reş çirand. Ser govend Egîd destmala kesk û sor û zer hejand. Egîdî bû destan van rojan em ber bi çelemîn salvegera pazayê tebaxê veçin. Bi rihê fermandarê Nemir Mehsûm Korkmaz û Egîdên Serdemê em pêşwaziya demê dikin. Êdî dem dema rafên xwe zelalkirinê ye. Du rê hene. Yek dagirkeriya faşîzm AKP û MHP li gel xıyaneta mala Barzanî, yek ji xeta Egîdan û rêberapo ye. Em weke jin û gelê wargahê Şehîd Rûstem Cûdî tu carî rê nadin ku faşîzm bigêje armencên xwe yên erzan. Weke jin û gelê Mexmurê me li ber xwe da, em li ber xwe didin û em ê li ber xwe bidin. Bi berxwedanê em ê bigêjin azadiya fîzîkî ya rêberê xwe û azadiya hemû mirovahiyê. Bijî rêberapo bê serok jiyan nabe, jin jiyan azadî. Dijî serok apa, dijî serok apa, bê serok jiyan nabe, bê serok jiyan. Belemberê xwe bidin min bicêjî dagirkeran bomber li gundên Cad û Ewin dadat barandin. Dewleta Tirka dagirker duh bişe bi obûsan êrişî gundên Cad û Ewin dadat ên kantûna min bicê kir. Li gorî daxuyînê malpera fermiya Meclîsa Leşkeriya min bicê sûsê gulên obûsan li her du gundan ketine, di encama êrişê de şewatekî mezin derket. Bela حکومت شامی جی جارکی دن روشلات دیرازوری تو باران کر حکومت شامی و چتین خود دفاع وطنی جارکی دن بچکینگران روشلات کانتون دیرازوری تو باران کر باجر باسیر و دوروی و سبی کرن هدف لگوری آگاهیان زرار مزین گامال و ملکین شینیان خلک هرمی جی لدیجی ایریشن حکومت شامی لقادانه دورین جدایین هرم با روشلات سوری قلب چالاکیان ایریشن هزین حکومت شامی و چتین دفاع الوطنی یل سر گندوارین لروشلات دیرازوری شرمزار دیکن ده چرچوه چالاکیان ده داخوینی هاتن داین میتینگ و مشتین درخستن ولی کنگرستار جی ایریشال بتایبتی لدی ایریشا حکومت شامل لدیجی دیرازوری شرمزار کر و گوت تبی حساب جی برپسین کمکوجا دیرازوری ورن پرسین حکومت شام و چتین دفاع الوطنی افسیر روزن ایریشی دیرازوری دیکن دو نه طباق سرسبه لگوندین دهلا و جدید بگاره کمکوجه کرن پرانیا وانجن و زاروک 11 کسان جانا خوش دستا مجلس کنگرستار کمکوجی شرمزار کرد جمالبات قربانیان سرساقی جبرینداران شفا خیری خواست ایریشن حکومت شامی لسر هرمی داخوین خودجی مجلس کنگرستار فن خواندن کرد ایریشن حکومت شامی لسر هرمی ریل بر ایریش خورد کردن و زندگینا دایش ودیکه دبی رای گشتی جواکا ناورتی و سازی مافی مروان همبری وکم کوجه خودی هلوس بن و حساب جیب بسیارن و بپرسن ام دوی باوری دنه گلیمه به همو پیکاتین خود دی همبری و ایریشه لهمبری وان پی ایریشان بیدنگ نمینه ایریش دیوینا گلیمه نشکینه بر واجی و ده هلوست و برتکین وان خورتر و زیرتر بکه کنگرستار ده همانده میده بانگ خودی درکتنا لقاسده یپیج و هزین اولهیجی کرد و جو حکومت شامه افدا خواست کرد دست جه هلوستان خوین چتواری و هوکاری خواه به حکومت AKP را بردن دولت ترک تجاری آرامی هرمی نخواستی و جبو خیال خوین عثمانی بجی بینه آرامی هرمی دخبن مدرسیه ولی خزمانگیرتیان جلوانه ده چرچوه دنگ بدن آزادی ده هاتن جمف و خواستن تجدید بداوی ببه خزمانگیرتیان ده چرچوه دنگ بدن آزادی لبر رخصتنا نافچه آرموش یاوانه به پیشنگی توهای دره هاتن جمف هفسروکین هدپ و دبه پاوانه تیجا مجلسا جوانن دم پارتی و گلکس آمده بون داخوینی لسر ناو سازیان روبرین هدپ پاوانه حسن شاهین
hata xwendin û hate gotin. Li girtîgehên Tirkiye mafên jiyan û tendrûstî di metirsiyê de di vê girtiyê nexweş ên giran û zarokên li girtîgehan bêne berdan. Bi mehane bersiv nadin daxwazên girtiyan ên dermankirinê û muayene nabin. Wezareta Dad û Tendrûstiyê sûc dike berpirs AKP'ye. Salê zêdetirî sed girtî û mehkum di şert û mercên girtîgehê de jiyana xwe ji dest didin. Derbarê tecdîtê de jî di daxwînê de hate gotin ku di şexsê rêbera podem tecdîta mutlaq û bê hiqûqî dewam dike wate dewam kir. Herî dawî 25 Adara 2021 Birêzdar Abdullah Öcalan re hevdîtin çêbû. Ji wê demê ve 397 jê parêzer û 177 malbat bi giştî 574 salîdan ji bo serdûzgeriya Kumaya Bursayê û girtîgeha İmralê çêbû. Lê hemû serlêdan an bê bersivman an jî bi cezayên dîsîplînê bê hencetek diyarkirî hatin redkirin. Eliminasyon gel. Belê berdana girtiyê 3 sal li girtîgehê de dimîne jî tê astenkirin. Girtiyê nexweş Mehmet Kinat ev 3 salin girtiye û li girtîgeha Tîpaleya Panosê tê girtin. Mehmet Kinat tevî ku înfaza xwe temam kiriye jî berdana wî bi henceta xweşhalî nîne hatiye taloq kirin. Girtiyê siyasî Mehmet Kinat di sala 1994 de li Şirnexê hate girtin. İşkenceyê giran lê hate kirin, cezê heta hatayê lê hate birîn. Ev 3 salên girtiye pêvajoya berdana bişer jî temam kir û daxaftina telefoniya bi malbata xwe re anî ziman ku lijneyê îdare û çavderiyê berdana wî 3 mehan taloq kiriye. Li gorî agahiyên malbatê nexweşiyên şekir, meade, çav û fitiqa piştê jî pêre heye. Mehmet Kinat beriya niha li girtîgehên Amed, Şirnex, Giresun, Antep û Mêrdînê ma. Belê barêga Amerîka li bajarokê Melan a rojhilatê al Rojavayê Kurdistanê hate bombekirin guhdarên hêja barêga Amerîka li bajarokê Melan ê Rojavayê Kurdistanê li gundê Xerab Cîlê. Ev barêge saet 24:30 de bi du balafirên bê mirov û biçek hatin bombekirin. Tê gotin ku her du balafir jî ji Iraqê re bûne. Balafirek di hundirê barêgehê de teqiya. Adên jî jalê Amerîka ve hate îmha kirin. Agahiyên derbarê encamên êrîş û kesên li peyî wê nehatin zanîn. Belê li Brezilyayê jî balafira rêviyan kete xwarê 62 kesî jiyana xwe ji destan. Bu yer li Sao Pauloyê a Brezilyayê çêbû. Balafirek ku 62 kes tê de bûn nêzî herêmên niştecîbûnê kete xwarê rêwî û karmendê di balafirê de jiyana xwe ji destan. Hate zanîn ku 58 jê rêwî 4 jî karmendê balafirê bûn yên ku jiyana xwe ji destan e. Li gorî ajansa Reutersê balafiriya kompaniya rên heweyiya Vopas ê li Vopasiye li kompaniyê hetanha derbarê sedema ketine balafirê de di daxwînî nedeya. Serokê Brezilyayê Luis Inacio Lula da Silva jî ragihand ku hemû rêwî karmendê di balafirê de jiyana xwe ji destan e û sersaxî jî ji malbatên wan re xwest. Artêşa İsraîlê li Gazayê dibistanekê bombe kir zêdeyî 100 kes hatin kuştin. Kumkujî vê sibê pêk hat. Balafirên şer ên İsraîlê serê sibê taxa derec a li rojhilatê bajarê Gazayê Filîstînê bombe kir. Li gorî ajansa nûçeyan a Filîstînê artêşê di bombabarên de dibistana tabîn a koçber lê dimînin kiriye hedef. Di encamê de zêdetirî 100 Filîstînî hatin kuştin bi dehan jî birîndar bûn. Hate diyarkirin ku kumkujî dema welatiyan nimêja sibê dikir pêk hatiye. Belem hatin dawiya bültena xwe bi xatirê we dem baş.